this land of an hour, they call us Bahira. In this land of an hour, they call us Bahira. Ubiga tella you. Camere baro bella camere teo kalla camere baro bella camere teo kalla camere baro bella camere baro bella camere teo tana kire kure tiriyo kire kuri tana kire kure niba ni teo kalla camere baro bella camere teo bella Beritual apinil matin wa jolo no weng awa for bieno mego pe won jomano chako nano wa John wa tamne ko machaktin gena no ko chak oloki we pian ngane nano matin ni fonya pigi tego ritual kay nano malo kenye ke choy bana new celebrating our heroes and heroines
anyway and I leva chulo wa dwa man uteka pa wan achula yegen inga le mono karan gena no cher rube lo chulo jongo do ma bien achel anyway what tigi panelists of mago bien gutiyo green room mag da chera peo ga kelo ge kama leng now for Martin la dit Professor Kennedy amone Paula ene bidor yu Martin nyo ene bitero lok Martin madok lok me terra ma me ko wana chule so pe ko be kenyo in meti wa kenyo kono ka che nen itiki o terra mo mane na pe luonye ne no kar me cho ne comment section kan piene ngeo lutina chulo tiotin ma pol ma bejo pe wilobolong mukano ungejo me ko oye but in meti wa ken ne olto wa no ngej man la bon palo kar wa chera kel panelist ko do you doge wa chera ne ken mo ram cha you Martin kero Professor Ajulu Matek Be Anapoi, yeah let me yeah am I yeah I think muted? no I think we la mera Oh yeah, thank you. Anapoi to 12 Jimmy Anapoi forum. be anel mera siza public tie o me come amego ma dit tie o gen ke lady grace go bero nge korwa dano o tension ma ke tie korwa background anel mera di ben man en awa ge paje kuja tie o me come bana okay yo matine tie dok eloko mutera ma meko ma chalo wan luo ingeo lutini ma tie kar dong down to giving up o gano ka wan ge gube dong gini no wana chule kono ngage tichi pe miaro wan kono nga o mer ko ma duogo gudano chien wan neno keta chule cha kar ma Loc Ken dong no Loc Ken chime o kere we kar ne a chulo tiu tija ngo we bano chok twin jobo kena ma tie peng kuchani pia ngao gena cham kana be ke chok twin we mi moral but you matika pursuing level me kwan mo kana so la bomba lo care oh ma pur pu chero kuro con en ngat man en go tu cho en man la mera juice ching cha wa missing en mata la mera o fo bien atien pa ga ti winya wa kono ko but kati winya wa ajule mata ne chalo petika winya wa connection another thing again but yeah we are yeah kachenen ngaromo konyache o kubeke ene chim we o gene karamo ko ngwecho wa ka duga otimo bedo ngeo sign language ma meko bedo kar tie chimo mer ke long manche dano tima chot but kid majuini mama itini ni ngeo mer cheki ko mego madet ka in metigan kene ka chuo me ke chere na raro mego madet ke tike nyowe madet so mama tiken makan o yoro ning bor kenyo dua number Kenya Lady Grace in technician makenya tema eyo wote mabe apo nenu miet mabe mada be mada tine watam wakelo Loc terra pa luo terra pa cholero bod Lotino mego mati wa ko cha go ngene kara wan jomutelo nyimo kana pego bere oro go bera tiuti matek go be nano ya wan ke katwa mabana che ngoma tino tan wakel ke lwa eno makon men ine be mi tam megi ye la po palo kar don wa chiel waneno wono ken mo ramo charo ke yo Martin now Professor Kennedy kache neno mo wa doc chen kong angeo icharo kon ke kelo widana yo me much pien ngeo much pigetego ya chule yang kono kache nen dogola mane mojo kon no gi bor tero me gi mane ma tim gi ma te gi ingage so kon in be kelo widana ma chi wa bp wa chiaro ken meneno yo Martin kono la bon balokara wa donyo wono ye pien ngeo gena dong ka wa winyo pier si dong no pe wa donyo yo yoro dog dano berkela ajul mata Professor Be Anapoi to 12 Anapoi Jimmy muko aramiro mio poch bodan dichumago biri wang otin kano puonye kibene ka puonye pien keta mego madit pol kare waje kwere wan lutero wan be lu puonye chidong ko puonye kinwa ke kenwa kama bere no gwa po warati to 12 ngat mo bere ro biro chi tero
ket man jui wan watimo chipi man ana mero mio po chutwal bot danu dijumatin gu bini wang tamani miro beno wapo dano ma tika winyo wagi kabedo ma pat wi lobo pi technology wandong waramo bedo kakamo ke ken chi walogo ma chidong miro poi dano dichuma pol kare gi chigu yedge ka winyo lo ngo ma biro ki wang metara paluo chatamni eneni miro wapo gitu twal pinero matin wan watigi tin ke lubara rio ma chel ene menano loko muoj ni muojo bedo gina ngo dano muojo ni ning machalo dana machalo go kaga kibene machalo jomagu dongo ka chel chi muoj pol karo no che piquero teka pol kare ka dong dano muojo no tikine ma pol ma chel ene ni ini romo muoj in keni mano tipi gin mo mano ini naro pere teki kuoni gin mo mano ini naro buok chwayo chunyi metimo gin mabe enuni inono ini romo muoj ana nani kare chani ludirwa ani kare chana naro babana no ka gubiro gurwata gilo remgi mayam gin gidong gin kwedgi gichao gi muoj that man muojo paola wore ngat muojo paola wore mano gitigi yom chwinya de dame kin mayam gin gidong kwede muoj mo kane benetio no muoj me ore muoj me to ket mayam uno dong kwede uno muoj mo kane benetio no ma dong romo gakko ikumi ma dong ini dago la dit no bedo muoj enim futio no timer me ore kin madaro no gi kwo kwede kin madaro no gi me kwede muoj mo kane no tie bedo muoj me kahamoni chalo botwai marupe ngarmo ke ken ma agi marupe muoj tie ma latin mo ke ken ma agi marupe miero nge la tolim ye moropuch la kilea god mala pene igini weng ma iri no muoj ma nyuro kama ini agi ana ngeo acheba giti kan chikoni dok an pa mirabal megi certo gen go beru padne babana yamuno babana taka ini luo cheba porigi inde nara en tugi cha bonyo chot tienen kakaba era do acheba porigi nyona la kwero kiyok ugo nyere gikobo dig mano Wabikelo marriage yom chui Wabikelo kid my yam unu do kwede so I don't know chui be yom adeda ka gimuj egini kare chare no bo jumu mano go pano gen kebi jumu do gen kwede ka go biro mo yutung padibe kuja gichao mere muj ngat no furu oido gange ken gi jolo gi muj chur minu kirano wan wako kwede ti mo muoj pero no tie cha kan pero mo muoj lu nyodo wa lu nyodo wa mo kan ini winyu ngat mo ni ana nyapala ngoya gin ini ka pe ka an pe nyapala ngoya mai no yiti muoj babani pien inaro babani dong as a standard bearer mo kan no muoj kwaro ne ni an la kwaro ngadi gine ni wangati mo kapati mo no ampela kwaro ngadi so no narrow and look me mood ni machal inspiration gin mama wero anything mo jing mabejo gin mama twayo chwinye wero anything mo jing mabejo mano no tie ken mayam no dano ko kire joker be no tie magi mojo magi mojo nying rodigi kayni nani payera mukene wachi an la kwara wich an la kwara wich pati mungkin gin munyo kuman
unyo ala kwa kapea timo gimunyo kumano an akwara wi unyo no an pala kwaro lia pien ruoro lia me atiak no ruod mo mangeni matade da biriti duju manogi agi karo gi chero yutu Sudan enini gi chero gi numule enini weo no gi woro gi ganga woro lia ama ruora wich yam en bero mio gene o mio asylum bot kabaka ka gene kabarega ina mukama kabarega chero biru e gang pa wich mano no rudi Acholi man madano muju ki piero no gutiyo tin matade da wana wich obedo ruot chamo Ilmuoni ruot chamo pitien lo pien eni kare chano no dano pongang de gang pa chamo ma chamo ene won ruora wich dano bino gi kabedo tuchu gi bino gang pa chamo chi kagan dano bino eno no cha dujinaro ni dano igini tuchu miero kongu cham ma en food pe chamo chi dong dano dong bedo kapenyo ne ni do chi dong ruot dong chamo awene ruot dong bichama awene chi dong eid se dong waini ruot ba ruot chamo chi dong meri gak wede ginyeni iluo dong ni ruot chamo pien eno no making sure ni dano tuchu magiti palace dano tuchu magiti gange no kongu chamo ma en food pay chamo en machalo ruot iti na ne chi dong gak nye dong ni ruot chamo ma no bergin ma piera takada ruot talo ruora wich beru dar ma no piera tek to tol boto ya Acholi pien ena yo resisting colonialism kid ma biri tij ma no gu chero me loy Acholi ruot ma ujio koma de me naro ni kid loy ma chonya pa biri tij enini po beru ti Acholi ena ye ruot ruora wich pagi mero gi tue ne Kampala kanyi kabiri ma kompedi donge luoni kololo inano karma enung ti kololo piendo no gi tue ene mabuch endo we endo itini kololo en kene pa kabiri enini o mero gi gak nye dong ti kololo watin kololo ni minu leba Acholi jo kan bene wajini kabiri talo na guru bene kara ni no beru leba Acholi pandong history magi miyo gi dog eni do chao kene pedong waramo geno ne tutwal chero no gi wachi Acholi mano gi bino kanero en ruora wich mugo dong gi ola chen gi no dan do chamo ho chi dong ingeni ka ini ola chen dong ya Acholi dong wa inde now ta gulu inde now ina gulu chi paka dong lo ke pegi ngelu ne mabe paka do mer gi gak dong man gi luoni na guru la guru ni ten lo ni inde now ta gulu ina roya man ket mano joma chon ma yamu no go waji ni no jema kumero time kumero en ano gi kololo gi chero ka dwaro impala ber la chek gi chero gi dwaro la chek eno no yutung na guru kenyo ka dong ko ne ole dong gi teru dong gi chamo dong jol wele ma dong bino kanaro eni dong gi o mo ka do o la chen no dong dan chamo inde now ta gulu dong pien mir pa kenyo beno gak dong gi luoni na guru na gulu no miro do wachi na gulu inaro chi eno no tikumeno chi dong wati gi ruodi egini mano wa paugi wa muju ge nyingi pien jima bejo magin gutimo chi man kira ena no dano muju kwede Loc bene dano muju bene no tie me punyo dano in ka ini tima tata ikin pajo no gi muju ino tila cho mo yam la gene eno no guru chuburia chi mege egini tuchu ka chuburia gite tu gitwalo bolla cho en guru te chuburia chi dong mego mo bi twalo agulu gene chuburia ne dong bot ala cho ni dong yo gu te chuburia chi dong ma cho ne do guru te chuburia ne chi mego eroni
o gale dong po cer ka gam chubrian ci dong la cho ne do te mata taw char chubria ba me ci dong me gono bi duogo dong me bino ka gam chubrian enong la me gono we lo kwere gam we lo kwere pa duog digi ka me gono da wa man dok gina dok tiro te mara nan dok we lo ko ci dong me gono bi tam ni enong miro ene tim ho en miro ene chek wa gam pala cho ci do way bo la chore ni in digi in dong miro ini kel la chubrian nen dong chubrian na do ri bo re twal do ci begoni do tamu di ko anong ba cerwa pajo cho cerwa gang ala cho ni do so ma do o kunu dong la cho ni do cer do cha ko yenyo pinya ta way chubrian do ngi pol twal yenyo dong pinya ta ci dano bi dano way ini wek lo ta ini char chubrian pa megoni ko ma ni tiga gini ni kelu char kom dano ini cara chubriya pa megoni ma inde tiga timeni dong tigi yenyo gin kuman ini timu ki jema kuman pingo ini kelo chari kom dano tugu moja la choni ni gigoyo wipi chubriya gora pen megoni tugi kwanyo do goyo merwi la choni ni boom ler che odogo moja dong alle gigoyo wipi chubriya gora inarwa so in kano ini timata ta ikin pajo gimojo ci moju no bere tie gi tiu kwere me correcting dano chalo we mo ma no tie ni we ka ini timata tai kin paje gi werio ka ini titi mo je mabe we ne bere biro mabe ka ini titi mo gin maraj we ne bere biro maraj ero no tiku meno ci dano no gi tiu ki moj bere metero dano bere line mabe. You know, it was a moral correction. Magi punyu gidaro, muy bene kera nera waji no bero rebene. Tila cho mo gina ngeo siza miro nge en mucho no muy ni tewelo. Cho miro muy mo mero wa yamma go tiwe kwe mano fotidi. Chino pa America ko de ko la cho mano dit go indung indaro dit ko mai muy maraj ko man pingo. But moju no bene kera nena waji no bero chalo re mano daro namu kwede mano daro bere kwede mano chwingi yom che pol karo no moj che pe daro ma be mago tem jema bigi tego jo kere no gunnego le chalo jobi gini jo kere no unnego chalo atunya gi nyula buo gini ena no gi moju emni nera motia chelo no en moju ni araba look tunkul pien kulo beru we gene oberu le mo ma tigi tuwe ma bet tingo miru rhinoceros tigi gene tuwe ma bet madwene tigi gufu madira deda chidong en wachi en tek chalo cool chidong en moju cool en dong araba look tunkul ma menyuruh ker ma en tik bere menyuruh gin ma chwa en metim ma be ni en tek chalo cool iwinyo bere chao kene bot wa bere ya chuli wachi wan kudi pa lieji pien liej en aye le ma wan waro wachi wan kudi pa lieji pien liej oberu le ma tek le ma kome tek do bene le ma kad ben ni kome tek le bere ma tigi ngej ma pol liej wiye pe wila tata do bene liej tie le ma bene ti bene ge kija le dong ka do bini komi dong mai wiji dong ni le liej o luenyo dong ma agirine pe bat pe cha ho luen liej pe cha ho luen tata chen ka do cha ho luen no dong ber ma raj ci man ma daru ber no gi mojo en le ma kumeno ci pinero matini ono watam ne mirwan wa lore ikom OTEKA wa ye chuli OTEKA wa ma wara mojo ge bien munu po Ikare mwaka piera dek ya bichel mukaro wan waberu ki perma pol twal chalwan chuli bien loro biru ge kakama pol ni wan kit wat raju wan lu ranyi wan lu kuya pin
wana chonya, wan po wakwano, wan wadong, chidong tilutero mapul madong gudong engi chwin enuni. Lutero dong ti magudong gile witch. Lutero dong ti magudong gi kiniga. En wari naro kiniga ti mapul duali. Wan kit wa reju, wan lunero, wan dharma chonya, wan dharma po wakwano. Chi, wan watambe ni, miro wan wa correcting Loc eni. Ken Loc eni ni adane na. Chi, waromo correcting ni nying. Waromo correcting, ginyao lutero wa. Wek lutero wa gubet ki ngec. Ingo mayam lu nyodo gi, nyokwer gi gutimo. Eno mi wan walu nying wudi chalo ruora witch. Wan walu nying wudi chalo ruora liame atyak. Ruora witch me payera. Ruora gwok me padibe. Kirwudi mukene me kabere mapol. Ma walu nyingi. Pin man ene yedano. Mano, pegen go beru ruot kakan, gen beru go beru dharma gi kwira deda, mano gitero tela kiada, tela ki chwin gituchu, timen mirwan walu madharma no mirwan wa mete ki mojo gi wek luter magitika doni, pego dongi le wich, pego dong mano gi woro mano gi kulo wiga kula. Che chuk money ni giluo ni kulwi wun ata wuru ngeo ado go yani no kay ni chame kit chuk makumero donc pe mir ni gineni de chamo dong la kula wi jong ngar mo ka ngar mo mangi te kar ke kenyo pe onen way ina way chi inde kar de giluo ni kulwi chi lu tiro watika don mago kulwi yo. Lutero watiga do magitigi le witch. Lutero watiga do magitigi kiniga. Pien Loc ini ni aran kar muguma worogang. Lutero pengeo. Kumbedi ni wakana minu kong la nyurache. Kumbedi ni ka ini chere padibe. Wan wangeo kanol jirani la ngoya. Uti mataka deda eno bela mwony. Baru uti mataka deda mekelo technical school. Ila mo uno padibe ena no gitigi primary school man. Tego a secondary school no miri. Tie technical school beru no tie. Chika ini na tij mala tiyo. Mena ni jema kuma egini wewe beru tie. Kapumberi ni ini chere padibe. Ka ini penyo lutera wobe mwa piario gi wie. Ka ini penyo gini man ini ngeo la dit money ni magi luone jirani la ngoyani ini ngeo. Pode do ngar mumbe mene ngeo gi pe. Tien wan ling ho gi jo wa wan pe watika mojo jo wa mayam gutiyo tij matek menaro ni jema bejo otime. Pe watika mojo gi. Tipi man warutama ni mirwan wakel nying dano mo pe wangeo gi wang tipi man ma food po wachao do nying dano egini ono atama ni miro kong wach ni dano ti mapoli doga chel magutiyo tij mabeje deda pe wangeo gi wang chika koni wan po walu nying ngarimo man ini tamo ni gen pe tam ni no wan wakoyo ngat ena koya. Mario ene ni Loc egini mon walo wang o kanyi pe Loc mo ma wan wa kwana ni kwanya go ka walu dakta mo metero lokom tuo ene no kwana gene Loc ma wan wa ngeo malupe kidirowa man Loc ma wan wa ngeo malupe kidar ma wan wa beru wan kwede man Loc ma wan wa ngeo bien no wa yenyo wa kwedu tiene man Loc ma po wa kwana chikira mono wayo kwede ni pe watigi body of knowledge madong mier kone ge wachi ngate no pengeo gini nyo ngate no ngeo gini wan wa wayo ma wa ngeo ka in be megi tie ma ini gene in be ko di medi wiye ka kama be wa nga ye in ko ni be tero wa
Kidong ma giki en bera wajini kawa logo kom down ma gine ma yam gutiyo mateke wa logo ma waka wa logo ni wek dano lutino wa gu beti ngec wek lutino wa gu dong ma ging'eyo ni dano bene tie I lobo wa ma yam gutiyo matek pi gangi gutiyo matek pi kakagi gutiyo matek pi lobo gi gutiyo matek pi wi lobo kolo. In ka kombede ni un mungkin ma un ti chalo London gini ka ini chere Trafalgar Square ini tugi nero gina pa jana ni luom ini nero chal ma gichwe ma be pa jana ni luom ka ini biro Uganda kany in mugu ber pera mo ner ka kamo ma gichweyo gin pa jana ni luom Willie leben podi yubo gi puyo kono kwa ke muhamu karo eni wa yamu no mere ti mere kit ma yam gi kuni muaka wan wetiyo gi chene ma pole de dame age kany ne cherka kwero neno palo wom ma Willie lo no puto weng iti nane so wan mir wan wa kwe dano wa chi piman ara miro wajo wiye ama dano mapol magutiyo tich mapol nen ma Jimmy chako program eno chako gi we pa Geoffrey Oriema kombeni ni ka ini chere kin pachi chako penyo ne daro nge Geoffrey Oriema daro mana adeda magi nge Geoffrey Oriema kun Geoffrey Oriema tie an internationally recognized musician ma tigi brand me music ma en wero tigi duan ma en ka duane ke kin I winyo chento ibotwa ngarmo matika kwero ngarmo matika mojo nying Geoffrey Oriema ma ena ye bila pa choli ngarmo matika mojo nyi tutwal pake katie ti mere bodan mo ma don mano gwak yam go winyo manana chento pol dan ya chuli pegi ngeo Geoffrey Oriema kun Geoffrey Oriema ngene win lobo tuchu ane mati South Africa ni Geoffrey Oriema ngene South Africa kany makare ya chuli I'm telling you Kaini watch Geoffrey Oriema that Ugandan musician his brand of music is so distinct it's so clear ngarmo wa yambe mo biur ka por music bene paka iti nane so enini mandano mana chuli mano miro wan wa kwe a chuli ma miro wan wa moji so enini miro la nyote Geoffrey Oriema obedo wuod pa Heroines Oriema wone obedo Inspector General of Police ma obedo dano machol mukwa was the first Inspector General of Police ma obedo African Heroines Oriema ginego gi kachel gini janani luom chiman dano ma mier wan wa kwe mino in terms of musicians ana ngini kinu egini duju yam ngarachela chel olotono bure mattress mano giluoni Vitafoam pangagi factory me Vitafoam pangagi inaro so wan wangeo Justino Keny ma en agilo kome ikulu wan wangeo Jack Dwan mano en agi agoro this were industrialist Johnny gina yego yubo factory me yubo mattress gi ginger mattress me Vitafoam no ti doga chele Uganda ni okolo East Africa okolo
So man dan ma mir wan wabed ka wa ni wan beno waramo timo ne. Ka ini nero background pa Justin Ken, ka ini nero background pa Jack Mua, yingo a maroma ge un egni tuju. Idum duju magiti pajo ni. Magu tute meregi te. Kago chera nyim. Inaro. So in terms of musician, watigi Geoffrey Oriema. In terms of industrialist, one watigi Jack Dua, one watigi Justin Okeny. Justin Okeny, Oriema Okeny. So man and Dharma one mirror wa moji ka yindi di chirma in la tira chilme in mero beru industrialist. Indo waje anda be beru makaro Justin Okenyi anda be beru makaro do Jack Duagi indi mojo gi nyingjo egini ina ka yini nero wan yam ge wachi Ikare chani a wechu ni gi biro gi cha lok mo wan po kwano wan pa ngo enu ni pelo ha da pedaro berka bolo un lutera wobe lutera nyera lutero luo lutera chuli pinger mo berka bolo un one chan tigangwa is true but Professor. yes And then it work one in my bay, madam yang my bay, madam, but men was a public no take me a car manak. Now tamane again. We're more down manak. Okay, no problem. That's okay. That's okay. Yeah. So, Caesar, maput pa nga per te ko when you do any maput pa down my work when make it mero when you all to mod luak che ka kon cha me me again chino again no to when you do any Wapo Jimmy, one no battle flow of Guinea. No, it's okay. It's okay. Professor no tear look mo beja mer mada in man no break mer man knock again, but Professor Poy to 12 me child the kid Jim command in. Ada kira ini wajan ni actually no wigi wa kulu we were pikar but like Jomo team me ko chak ilo we were. Ana mer mere we kom ma inno do ilo dio ni ka jakara langoya dano mago dong gangi ngeu pe look me gine schools they can go kade wa look me olega eno o yo wa olega gine i padibe kuje ma dan du ngeu one in mean automati London kanyi wa fundraising magetimo Kampala dan du ngeu but be nice agi wanga gini bino ye. Yeah. So the diti egini but dibege wana chulu duju mirwa en history kita ngage mo konyo eno were Ikare i position ma enti kele in. So I am proud of Jagaran Langoya ma ana nge mabe ma bene ni tiena na wa ko ke ka chiel chal ni tiena chiel ngar mo kai winyo nying me Jagaran Langoya miringe ni Heroines is a liberator dog bene ngata war la chuj o gerwa olega o gerwa gankwan vita fum no ti wa ni kombino kai neno professor kai neno mattresses mu madano apora dong ya apora board exactly en won't kombino producing mendo apora board no ngibala ni actually are industrialists actually ben la war tekwar mo matigi war ma lo tekwar pa chul pe wuli tieno ma ti don kombini ngar mo po bolu ni actually ne on ata o actually ko ti mo ngogini actually la bon la pipe chrétien comme ngar mo o we akari bino gi Tanzania en mo bino ni ma mi ti ne ken ni pol jomo ken ne wanu ngi le tiena actually ma go to pi me bino kala pa jo Ikare pa min ngar mo po pi gi bene pere dano exactly. Bino ko chako tigmer dong timo jemegi ngan timo jemene ngan timo jemene go to pi Lake Victoria pi Uganda nying egini ka twere mi kilio kamaleng wek dano mi Kamaleng exactly yeah ana poyo to twal gumaraj mi ring no but program eni mi wa mede kede chabit ma bino kabine twere chabira dek mo kene ana poyo Very well. La bon barkar wa duo professor dugi ba
Yeah, so ana mero poi siza tutual me mede wie koni bene dar mu kene bi beru ka mede wie. Chino ana ti lo kom kwan. Bien ikare cha ni wando no gi yerwa wun po kwano una chonya wundu kuya pen wun nying mapol mano gi beru ka mi ne komwa macharu machala chuli chi ene ni pelo ada ana mero wachu mero minu la bola chen ene ni ikare cha Makere University Makere ikare cha no gitigi faculties marama bichela bero. In these faculties, at one time, 5 faculties are big. Deans, professors, manoti faculties are big. Unoberacholi. A faculty of education, unoti Professor Jakayo Petero Chere. A faculty of medicine, unoti Professor Alexander Odoa. A faculty of veterinary science, unoti Professor Paulo Okot Buamoy. A faculty of agriculture and forestry, Ikare chani, unoti Professor J.J. Oloya. So, why don't know what tigi guri wama benegin gu kwano. Mapuljo igini weng gu age kakamano peho benu tiye. Achere mago ano ki kakamano gitiye. Wabiru benegi Professor ge balam nyero magangiti la logi. Professors Mochal, Professor Oriem Origa, Professor J.J. Otim. So I don't know what tigi dharma pol papanu giti machalo la nyut manu giti gang kwan mapol. Ikare chalo no Makere kekere ti University Uganda. Pedong kumbedi kiradong universities do nyani. Chento kat kumbedi benekit ma universities do nyani. Wan watigi luwe luteno wa magiti magukwana. I South Africa kan wan watigi professors adera mwena big. I Botswana professors benetie. I US professors tie. I Canada professors tie. I Europe professors tie. Chi lutero wa miro pogo dom ki lok money ni magi waji wan beno wa pegi jo amokwana wan watigi chana deda enu lo ada ni wan watigi chan ento ungamu mogo bene tie mago gi desert me chan eni bene gi tie ma chamme chi dar miro go bed magi wor ma wigi tek ni ma lok me kwan ben wan no wa kwano Professor Okot pabitek gi ma ini ni dano mano gingene pe gingene Uganda keken gingene internationally inanwe so no jemiti mapol chidong ana miti kongdong ana lopi achel mo kadong ana adwoko kongdong tal bori Jimmy wek dok wak ini ibi get music mo unyo kong da win gi bot na rukene wek dong ka kuni dong dara ria dera ngwen mugu gamo ka dong wa matek kwede dano chalo Professor Ogea la tigo gi kombeni ni watie Professor Okidi la tengi in engineering Oriemo Riga gi maigi ni weng professors magiti kumpiti magiti matek in their fields kidong ilokom daktare wan mabedo gi daktare mapol tual maguti utij matek adeda Dr. Martin Alike was one of the first dental surgeons in East Africa kulu eno bedo like tena chuli Dr. Alexander Odoama eno bedo dean me faculty of medicine eno bedo one of the first surgeons ikwene East Africa peningi ni dakta ka ini kwaro dakta giluo ni doctor ka inde chere kwano dong metimo specialization ni dong surgery ma inde gine mini dong rompe dong giluo ini doctor giluo indong ni mister so ngat mo ko no rome bedo mister in surgery enoni obedo Professor Alexander Odoa
Professor Peter Julu tibotu UK. Professor Peter Julu is a consultant and a leading world expert in neurophysiology. And bene ene gina horror machine mo magilune neuroscope. Ma machine enuni gutiyo kwede ikaberu ma pole. Not only in Europe, but also in America and in some other African countries. So machine enuni is for, autonomic assessment of the brain. Man la tena chuli ene yoraro no. I Botswana kuja watigi Dr. Churchill Onen. I South Africa Dr. Onen mukene benedict munu Dr. Karmawan wabedi Botswana. Igabarone ke ken Dr. Machuli Ramo or Yararia dek. Mano Dr. no gibedi Dr. Paul Mapetoto Malu Tera Chuli Petigiti Gabarone ke ken all over Botswana. Dr. Itye. One word mawange Dr. Matthew Luquiage. Ma ini dano ka inung in Latina chuli ma ini ti kwan me biru Dr. ti ma Paul ma dong ini mujugi. Inde ramu muj kinying Dr. Matthew Luquia. Ini ramu muj maginying Dr. Peter Julu. Ini ramu muj kinying Dr. Martin Alike. Ki Dr. Mukere ma Paul ma dong para mo kwana nyingi. Kumbiri ni kari Uganda. Director me institute me Cancer Institute Dr. Jackson Orem miru bella tena chuli che lutero wa magitika don kumbetini un peperu don ma okulu wiwo ni awan gin mo pake pe miru don ke le witch dar miru tute matek menaro ni gin gibiru ma gimuojo dar mabejo magutiyo tij matek pepi lobo gi ken gutiyo matek pi pi wi lobo kulo ka inichere Australia ino Dr. Acholi di kuno ka inichere Europe Dr. Acholi di kuno I America Dr. Acholi di kuno I the whole of Southern Africa pongi Dr. magi agi East Africa agi Uganda agi Acholi gitie Ti wan nier wabed machuny matek ka ng'ere mo wachini un konyupe un ugene un kuya piny un utem ngo poye tidong ma gire mano gwa gir kede dong ni wan ben wabed gi saints jana ni luum rempa jana ni luum ena olaro Uganda Che kat bedong wan gi yero wani un ko un jopo pa konje ka in gi yero in jopa konje in ben mire waj bon ngare moni ni an bene jopa jana ni lumge ila pedong iri ye lo arum wachi kat ben ni konyo agi botwa jana ni lumbe agi botwa Kumbeni ni bene watigi Gildo e Roi gengi Daudi Okelo madong bergi chok bedo saints. Chima no put pekaro chermala gware kwa no one ya chulu watigi saints are there. Saint Janari Luom, Saint Gildo e Roi, Saint Daudi Okelo. Iti nana. So egini ka indi tima chala tela dini. Imiru ini bin ma wi tek ni wan kodi pa jana ne loomge wan bin watigi bishop Ochola gi bene tie bishop Benono gwal gi bene tie man bishop ma pego lewi wakin ma jo kene ma age kama kene lewi daroni bishop zo ege ni wen pego lewi wangeo kakama gin go aye wangeo kit gitia ti bishop jana ne loom Bishop Deka Ochola, Bishop Benono Gwal, Madama ka ini luo nyingi keken. Ini na down to gichako mena ocho down to waya pien gi ngeo kit gi
pin gi ngiu loki ka gin ku malo ka lok ini tu ina dan tu gina dan tu le pino gi mero winyo loki chi wan ma cha Lotino Acholi near wan wabed ma wi wa tek near wan po wabed ma wa kulo wi wa kula pien wan wa tiki dano mago kariya ngec mago tiyo matek pepe gen ke ken tiyo matek pilogi chi Lotino eni nen usiza berka wa Lotino mir gi bot mir pe wa lok eni kare gi kare wa gen go bedi ngec moni ma Lotino do mo ken ma titero eni mo ga pa gi wien bino do mo ga piera rio ni don wigi tiga willo mir da wigi po wil pi bishop bu janane lo wom mir da wigi po wil gi nying Dr. Matthew Lukuya mir da wigi po wil ke nying ruede wa rora wich mir da wigi po wil gi nying ruede wa rorolia wi dar mir po wil gi nying roro go pinjo egini gutiyo matek menero ni gen ge gwa pajo menero ni gen ge pilo wiwa kidong ana mere ko agi kan manok wa bene dan mu ken ko loge ka ko ni don wa mede kede ana po to dal jimi Better, Professor. I know fun matine de tole wakelo pe Lotino matika bienenge wa nyo jomukan manungo be te atore machara kwano doctor mane ngao gan gan kuje weni ya kono wel kwan ne kan bedo chero malo ki ga chene pu kar pe chulo kwan kon tiago bana ngage but olo to win scholarship mane tie government means scholarship area there pe jumano te engagement mabejo ket bet pengen ki wai ni kon wore o kilo reme no te ka balo pengo olo to one pome o beno we were cooler you know one to around you one to 12 any point mabejo 12 now Parles in no ko be wa do about ko be Professor taking engage mukan ma Paul nying team or ye ma Paul ma duonde da ci pour tam ne gekan but in my tape panel kan be tamango me romi o ke lo pen en ne wa tega chuo chwen Lotino ma me kwani oloto one wa tie bene one wa twer bene Obama nyao chung kan ki moro mane yes we can eh ina kan yero gene kere wo dugutien mare kan neno benino kore ma do telo me gom ken tien ma dek me pura Wabikelo but no kai cheikh pe ye men ene weng remo but adu hotel bor parles mama wa cha ke in cho chwe ngom ma tie pe Lotino ma megwa pen ko ber in bene neno kera Lotino ti ber ko no ka do tem kwano no gen no ki dak don manang kono le lone jay ni museo bor wel lone jay but tamango ma team around me Lotino my well bene gunge ne a wan wu po wil pe gen mo mer ne gen go team go chere jumuken ma dan mo team duata ci gen mena gitwer team ne ajule mama Ikare andaka apoy bene jol ana apoy dano duchu poy un weng mu tiga nen wai itar paluo dong lok matin ti eni lok atam lok ma tar paluo tiga kel ne kare duchu lok ma peje mada me puonyo dano lok ma pier te chi lok matin ni lok me puonya da wati ku te ka ma do ma yang chon ma de nyingi petiga kar kamalen kit mana ne professor chao kede u chao kon ki muoj tie muoj ada ber muoj tie muoj me ore muoj pa ka chal wan mon watiki dokola di adek me muoj tu bene ma in pie a ko muoj mo tu ni pa ka do ka chal kam ki nyome bene i muoj mu cho kula wen chal kirana na wen pa di bene ko i chor ki pa di be pa ka i do gola wu yeri nge muoj yano ni men ci pacholi ci lok matin professor ko lok ma pia tek la pontin wa puya de da me bir me tek wa lok enen wanu ken wa nen no pa wan yang be no bat jim ma beja de da kita yi wa tiki dan wa ma te ma don ma yang gut loñ pi wa guchung pi wa gidwong ma nyingi peke wa ada gidwong ba ma eni puri wa wiye ma poletie
Achuli mutelo ma bejo way dog phone daktare en ki ruot gi en kit me wain je ma pol ma chulo timo ki tit me wana de ka pe buri vieta form food no in pay no paliti kadi me do school mi ke ti willi en tiani no paliti en panga pa achuli yo chao chok maguti ma tek pe wa ki e na ria ma en chung pe wa woni ni bena da ka wero I wini wene mo chalo ko ri palia da ma mul pe en we mon ma ga ke ra ja ne ko wene tika gira go be ko be cool ena yo pa ina ki chalo tung bor wa pa dibe kare duju ana tie ke waka ma dit pi jigira la ngoya warno wa legi te ya ipa dibe nyoga ko ti wa legi I ot kwan class kanija pe chila diti ang bere la dini la ten palbana ki chwalo lok bot wa ni wa mero ke to kanija ma dir kanija na tamo bere kari ka dok kura be lego ye ipa dibe la ngoya jigiran yoka senior second school jigiran la ngoya no senior pe ipa dibe dang chero wa kip gum ka kwan umi yo kero chung pe kakane chung pe tugi utimo jem ma pol ma peja dada pe kakane chi lu dirwa ngunu ngeni wan be yang chon wa tigi darwa ma pigi tego ma gulwenya pi wa pi u bene pe ngo choni pe wa ramo timo gini eni wan dong nying wa baleo puru ngunu ramo achuli puti ki tuer ma pula achuli ti ma pol keta ine wajen lu tiro ma gi tigi dir bene way teaching achuli ma pol ti bene ma yangi goy inni komi chel in ki komi nyu ot jo man malu geri en ko ti ma tete ta ni achuli duong iye ma geri murkin ot ne ti enu ti pa nga ti pa achuli kila dit ana tam ni ngak mu ko ber di o ya chuli bena mi apio no ruate ki di o ne ka kar be ni ngao chi wa di o chora meno bena chuli chi je a chuli ti ma pol ma bejo to kwal a lego down wen ma ticket wa ka chele tar pa luo win lok ma tinni kit ma la tina chi ja wa ni atamo mier wa nuoyo lok enni wa nyuru lutin wa matego kon wa loko picha bera ri ade wek dano yang ni wan karno wan ben wa tichuk dano yen cha duong en lutin ma ko mbi tiga balle ni go win ngo ma yang actually ma tima ma pol wa mon ben tie mon matego ben tie mon actually ma ko tipi actually ben gi duong chi ears ma go ni ears ni tie duong ya chuli pe wa chi ka mo kena ye ki tie ki lu kwan a chuli cha kwan wa chon an ma dong nyala ma dong wa ko be cho o pia bor ni anu da mo kwan dok be ma kere mo no ti yang e pelo ti anko uno lo biru ma don ai ti university ka kwan do ko cha wunyu cha lo ka chuli ki ngo pa chuli ko rip ki bi ko ra chuli chona kede I buk pa bite ko ma wan fu cha primary ma ero ni piete kai pe ki buka pa bite no impuri pe kwam I yinyo wang le ko chene wile pien yumo chunyi kai tika kwang de ngoma ero choyo ma tamni buki la wo ma ja ne ngar mo no chwale ni ti ko la wer ngo chek pe chek kwa pe kwa utimo ko ngo ngure ko bo pe bo sida ko apenya we ki char ko ne we wa nong bere wa bet kere tar pa luo chi ngat mu kelo lok ni pe gam wa chim bere en telo cha lok en chi la ke buk ma ko man wan tar pa luo mier wa ne ka un mu tigi ngechi u no kel we do ko po ram wa en ke buk e ni mier pe ta ki kel ki kamalen we ki nen ki mi ki lu tin ma kombe ma tin ni gu nen kita yang achuli choyo kere buk ina chi
Loc matin ni wa poi into 12 professor watigi loc ma pul itar pa luo tam ma bejo mangar cher rom kel ne tigi logo iye mer puony wan tika puony wan po koy ngar mo wan po tika poka wati pi achuli o weng chi atama loc ma duong tu twal ka gik ka kan ka dok ko ni cha no we ti da du an poya da ya yum tu twal ko mu better mama for mater enemy tama be mada bot Lotino mateka don Ikare ket juma don bane kwana Ikare wini wa ni mwa kana pe wini ke cha program mane gam ko ma jumo tege weng da ka chukul ke nan gen da ka kwan uya po me go mo yang uti ma piara bichel ya o temo pendi P7 ke Lotino Matino ene gani time chere kwan mwa kana pe ngec ke ne Ikare mane gigo dong ni wede pe mer no ngec dong eno ini ano mare cha ta ke ne cha ba wini dan waji ko mena so ke ne premier no ngec no puri quote ambere nyim pian ga anyway fue bete anga o kere biro mi tam ki lo pian lo tiel mer go win e kamana mer scare go ko bana ngao gena mer yon la win Ka kwan dong ka tiyo do bia no no ke we ano no dong tiyo cha we an ju mon da da ka kwan o yo ma ko ne ko din ko e long ju mai ni ke Kamor panelist wen ki dan ma gitika winyo ki kama papa program ni kita ki waya ni program ma be ma da ma we ko dan piana da lok ma pul ma pe be ki ber ka loko ne ento ka kita ana ngeyu kere ka loka kwan ki timu jimi kwan en mayama churgu kwan ne come pian ka yini we ni ngar mo professor no professor benada pe no kwan me to gin nyo ngar mo ne dakta pe kwan me to dok ko kwan ne bene pe ki pe ngor pe ye chala mo kene ma kin ka ne ene kwan ma no yama chon ma jam gu kwan pian ka yini kero ne yam ka ana kero wa winyu en ne ngunu wa dan ma chala da wuru cheng ka wunu kero meru dan ma yamo bedo leader of opposition ka yini pidini no itamo ni mwakane no adi I think he was a leader of opposition at 41 na tira chuli that is a very big achievement ka kiwacha chuli giem jo magu kwano chon ka ni pi kwano bene so ini neno ne jima kumenu duong tira chuli mudu kikira nene wa ni pi mona chuli magu donye politics mona chuli manu giti activist giti ma anatam ne ka cha beta binu obino akakero merite la bolle chalo mego mian Mrs. Lokecha mero dar wanene politics mukwa Atong kobo ya kid mego ene yam ka ini neno ka in la tinya ka itame wachi ha kid dano ni eni ana ramo moro beru kid mini kid tam ni o stage eno ni makao chung ikin dano kita logo kede ini nena chi wachi en la kuri mego ma wan wa ramo nyo to dan tala mian grace matikanye jerolena ma mian Alex Ujera yeah those are the mon mano near one we work lo tira near tam politics do magu be politics ya mo chantie mo ti be ti matek ma ko ti ginen so ana tamane wa chako ma be next week wa bi medekere wa medo kamo ken wa medo wi pien en pe lok ma po wa mo do ne ka we wa lok ne na chen no nyoto ne wa pe ki dano kita ne mego wa ne lok e tabera de watiki dano pol dok beno mier ni joma viewers go mi nying dano bene magitamo ni gitamo bene nyo
Katie ti ben wan wa medicate next week. Ana poi da eni kera da me poni we. Pe wa bed lo tiang pe ko wat bed ki ngo bu wat hu ya kula. Dano ti achulu ti ma tek ma da. Dok ti ma da. Ti mu ko ma kero ngo we ko ka chung. Pe ti mo ne ma no iti ni pi ia ne ko. Ti pa ka. Ana poi. Better. Ana poi. Sister Joyce, ka kelien mana ko ching chabet mukaro missing in no mata. Ta ye chi dong ke lo I'm dwel. missing one. I'm missing one. Matek. Be wa fo tiega itini. Tie ana poe to la moro bun panels weng amoro bios mati wa amoro dano duju weng lok matini lok ma piere tek dok bene lok me awaga mada ana poe to al jibe me wa tia gam ge mo pol ma bejo ne mero don professor lok ke me go roso guri ma pol ben ma pigi tegwa de da ke lady grace yo anyway ma pole gen go luonge ne nyinge ne ana ngeyo ge abe mero wie kida amie mero dong mo chalo tam bor luteno mateno makobe kitiga do ene ne pego bed ge ke luoro mo do bene pego bed ke nyapom gimo ke ken ma ini kero tami ye ini ramatimo ne dok dano weng pe ramo bedo dakta dano weng pe ramo bedo la pon tij mo ke ken ma ini kero ka teru cham ini be bedo tuan la tela yang Ikare pa ubore tu mego mono ke luone kene mego lel man jopa sister gene Jennifer la wala ke ubore ma noti president koloni ker ka chama de na ka tero I hotel pa mego anyer ma ke gura bo ma ke gura la kokoro ini ngo dano pong lu bir ma dong ke pong kono tien eno noni en department in ena ramotiki ma ben utimo with all a skill ki gimo ken ma wan wa mer timo ne ka ini kero tami ye itimo ma be ma da fu bene ka ini kero tami ye bi fu ber la lonyo dakta bene ka ini kero tami ye ibero an ko matika lo ka tiki next yo na ma do tiago donc ki chokti ona ti ko kargi first class ki budo me tiaro I makere ko beri on wana luoni doctor moi enano I lutino ka ko ker chwingi ga kwano yes monyo yelo wa ento mier ponyo jwa jim ma pol madama wana ramatimo ne pajo tie peti gimo ma bino muleme ya chilo wa muleme bino menno peti gida amir guru manok ma mer professor wajo la pon oriem origa mero ngar mo tiyo I makerere ma tek mo kar professor mo tek adeda ma en putie kwa wa kombere padibe ma lutierom magitika kwano nyulutierom magitika grooming gen kichero kano tambor darma pet wangi riya ma mege ka ini mero gimo eken kari lok me donya university o la dir la fonyo geno riga anda luon la fonyo riga mini gene reference mini tam university mara mera chere course ngoma mera ini chere chitim so la dir ene putie kwoti padiwe ki amir gur pala dir la ngoya manok an mer latin pala ngoya ne muoj mo ni professor wajo yomo ya nyar to an ke nero gi moro por ke chale tap awela ngoya nyari chuo bere ja gi mo ken manero mo time ma mira muoj la ngoya nyari ki ngara mo be pe in mo en in la ngoya nyari ten lo ne ngoya we because ana nya pala ngoya kada muoj la ngoya nyari ini ngene ana nya pala ngoya ye mochi ijemi ma no dara manu timu tijma be kai kar me dwa go man nying moy bino no ne go le mo ma tit ku tugi mi nying moy bare ma wan wa tigla mi wa kan ma lu lo ra moy lo ra moy tikin wa kan sister Christine tikin ki
Jemi machalo in actually tiki ki deugi menero ni te kwar ma megi magin ki yu kwede me puonyo tiano iyo ma papa. Diero me pa Jemi diero me timongo diero me pu dudu weng eguni weng tie. No. Kidong luti jomo kana betio pala dir la ngwa pian kiri winyo megoro so wajano. Pa di benogi peke secondary school. Ento ngat mo kena mo konyo ko la ngoya me yubo ma put kuone tie en la ponyo rega en. Pia mo rega. En put tie ko. Gi o a wilo riem me pala be. Mero jomo ko chuinge la dito ko ma teka de me nero ni jim mo kena no time. Ngat mo bero 8 man. Me yubo juk enemy. Dan me luoni Morris. Lumoria. Eno no agi tumpa gen kenyo ki pa dibe kuja la din ba luone kiera ena ye museo ker bene edman me yubu church kanisa adam gin ma me ro so wajani lo ada kalega no pere ki museo karma eno bi rion Tanzania uchike ni en ka la chujo bi duwa pajo akwo ibi yubu kanisa malu tian palu ba bi pa en lo ba ye ki portor kiera ne eno ni museo biro ye mano mira ero yugi kon hotel ge kon ngage o ko yubu kanisa first mo kanisa uchung ma purpe ge ti o gumaraj ayela do ko chake no wiye wengi kero ke chaka onyo diere ke ngage cementi ge no puti halfway ero no jemi wengdo tum ge kan di ope onyo pege kuyu ko arno putte ge wer ero kilu ti mo ken ma bene ngat mo ken ma ti dakta kombere mala tiena si kwani London ka ene wono no ke luoni utong la le te padiwe nye do ruenyo tie mu ko wa ke komo nyoma la mera nya pa je ko to Beatrice en ben era yo tiero o mio kon ben madame ne kanita ke ku ko me gido a jokiro ne wunyo siza wanya a jok dano jogi London kan kanita ke tiero ke ti ta nyin kanita ten janale lo wom ipadiwe igin mo kena ma museo tema ma ka mero no awaj wa piano dana pinge is very important o yubo primary school ipadibe ka bere ma luoni katum ambe na kwana school ene o yubo primary school kuno kido e kunge bi tiyo mi embargamente secondary school ma o yubo padibe ni museo himself ge come inviting Vice President Mwanga era yo biro yabo school ero ni kwene padibe ngaro mone ni ano cha biro ka joking ni padibe wa yam put pogo ne ano helicopter ko o ya ano we helicopter cha o padibe wa chuan mada ki yemi machalo iguni achievement matie ngat mo kene ma mer wi wa po wili ko era ye la deep James Opolo chola mano eno biro member of parliament dok bene o biro advocate kila dir la ngol ko moi mero lu tiana mago tiyu tin ma tek ma da maka ana waje muni inside ma megwa me padi ma ana rama wajo kila ki ma dok ila mo ta dir o kwa bene doctor kwa twa nyapa be twa pivi eno no doctor ma nye lo ma kweri tij mo kar kakaro eno no mien geto la kwaj mana anen inero liri grace wajo ti doctor me mo di la ngoya bero no miero bedakta me mon ento dong tieme ne po woro nge en gang kuja ka dong ini ai ka mone ke churi o ke ker jo mone baka ini tiegi miri metimo ko mone wang ma ini o to your potential ti la ngoya ma dong a dong 86 ma dong ke kwanya ga menteni 85 late 85 in December eno no ti brigadier general but ti ma endo no tiyo era ye chief of logistics and engineering in Republic House. Meno madong lang wa tiyo. Me agire gi post ma eno bere brigadier general. So meno luti ano magen go timo ti ma wun jumo ke ano rama timo ne. Jumo ke ano chal loket gi chama go timo. O kera gi go timo. O chuara gi go timo. Yeme iguni weng. Yin ka ge wai komi wai. Onye ming tutwal ke jo gi wini anta ming. And I can do this. Seek for people who can support you. Abe igulu.
la dira be abe kwano ruwen ke barwa kan lo tian ne tikan ma wana ngeyo gi wen would ba be ko biti counselor in London kan dog be ti solicitor is a lawyer me ko duju wen grooming palo nyoro abe oberu wan dana chiel ma eno jolo dano o jolo muni igulu development oberu kulu kina ju magu chung ma tek me neno ne actually ko beru doma miyo gen no tiana actually magi tiene kineno ni jo ene ku chako miyo development I loba actually meru jo history mo kana when but we will find it next week in our medical program we will come out with that profile properly but I just wanted to mention this one eneno ti jemi dana mo timo ma pol ma datie ngan mo kana ma history no merge kwana ma bere de ena Dr. Bonyo I won't well knew ni accident in Uganda not about 5 years ago. On your 4 years ago. Man ngaro mergetit in a lego ni katwer professor on your Caesar. This week your next week will logo mergetir. Kilu diru lukela ma pol. Actually one to a ming wariak mada. Mono mo se kartia tiano bara. Ni gin mo weko mono o weko look me administration me Uganda law. Itye actually PM they were very clever. PUT kira gi wane ROT kwene plus. No giria I wajo gimon matiri mono wajo gimon manna kana chulunge. No o temo loya wa mono. No. Hello, Mara. O men won dare na nyege luone ruor lo mar eno biro ruor kalam. But eno biro I second world war. Gen getieto ge. Ki eno biro Ibama. No Roma did madaki bot when can make a OBE. You know? Member of British Empire. Get a member get a OBE get a MIA get a British Empire. Ero la ma puonyo lumon. Imaga maga. Ki gumaraj amiro nego eno ki jinja pege mere no ki yiro ki mass grave. Mero juma ku tiuti matek ada if gi barwa pajo. Kitung bora personally won mamana when the Second World War. No. Or when Madagascar. Ma wa kombere ana ki book pass ma registering MEK and Kenya in Nairobi. So Lutina chule poko berjuma luo da poko berge maming. Don't wun Lutina mati kang aramo wani wunu ming kono konje ngoge kenane. Ingeo in Korea get jako demoralizing in by year in kong match. Donc actually ke year me no be ko luenyo matiro gubne wen ena this is the time but what yet in magi year one e poach yet no let us fight, let us be determined, let us look for what is out there to help us mon ge kana ye kelu gena e lobo wa better doctor better engineer better koranga better architect all game e goni kombero wana logo ne lupinga na mamegwa ya chuli kan ta chala peta no ge wuru nge ka ber mege luone kokto architect mau and game is one of the people mago design in Kenya and man money ko ga money agila dan kan chere Birmingham he was one of them manyen tite book komberi mero la kwaro ruot work me padiwe mono wo fa ruot gene bo amano enano ki wan no tiana magati gi ngej ma do kari komber en ma wana bero eni ya chuli kuja I Kampala kuja ka kwene professor ne no wa ne Botswana ana tigi anti na Botswana mano chwara ti Dr. Opio Opio don kwana obiruenyo kansa bi nero onogi luo chen kati South Africa PM geno no giti island kan go no bere island go bero kan no tiana go nyala kan biro tiyo we island kan age island doka ti South Africa age South Africa doka Botswana mero ti ma do mano no tiana watika temana neno mukore era yo no Dr. Lupia PM na mien Dr. Lupia ma mien na tempo mien won Dr. Lupia era ye wa anti na ma komiri o yawo bene school ti Botswana don't let us not give up. Yeah. Gimo I can makero waramatimo ne let us
go and do it. Pero we are to demoralizing one. We can do better. And you give it tech, but we kawa kero tamwa ye wa yenyo gin ma wan mero ki pot du mati kwere we will get there somehow. Kena mero lo ne ere kana ko. Yeah. Better. Little Grace now chanting malo now mero young kare mo mana ko me wa. Away look at the watch out, Jim can a beer. Look, my amber, a mere watching it. Look at the mola, load at the mola. Petty Uganda more apart from Kabaka, Sir Edward Mutese, enter the mola, obeyed ambassador, I commissioner Mukwa after independence in London. But Muni Makan Kumine. Ni and load at the mother. So down makumeno, down ma wara. Yeah. Mamir one or tera churgumi, petting at him apart from Anne. Yeah. And I built a wheel of Guinea, and I will a Uganda house and embassy. Yeah, in Trafalgar Square. Yeah. So down makumeno mirwa, get kidong get no mirwa. Chow canaka thing and no deal down. Kwan, eno down po check you teach. Daro yin tigi ka in bir chale en kata no wano wai ni kat ka mo no ka in ya me nero kata wa wai en vita for me no ne gene dua ke museo ke ine kata go employing ke lu pe na chule ka in tigi ki mo maybe me wan wa cha mu tim ker ka yin tigi bot dana mu kene ni kapelo do mo ken ko yin yo pugi mo kiri ya po atia kiri timu jim kiri ke kwana pete lo kan yin romo timu jim mo ken ma pa ene gina mier pen yo tike ken ye pe dong ni ke me ko ki nong yo ma pa yeah na jak ti ki wigi lo ke kwan ti bere office ba lo ka de dano lokati dar ku kwan am pa be dar mior ku kwan peri no nge eno nge ini rom transferring mi timu ji mu kene ini rom kwan dakta bat ka ini we be chef e rom be chef ka ini ne lo ma wa ka ini dar ma guti ma be pe dok be dar ma ku kwan to twal dok ka pe be kwan ene ya dar mior ku jak neno kip mi fonyo lo mior da ke kel system mu kene ma fonyo dano me teaching. Exactly. Yeah. Yeah. Exactly. And look at Yeah. Now, angane wadong ki jom kan putpia ko wini duan ge okolo, but Professor Kabe do I do get the back and yes. It gina iwajo musician ke industrialist ke academy. So Jimmy, so Jimmy Arapo, kera mego no berka wajene kwede ana tawo ni miro dong Arapong Kenya. Ni one idok teach ma papat one no gigano watutwal. Kaya naro en chuchok Chuchok ini bene ka ini nero. Kombedini en mawan watika lok kombedini. Chuchok wabiru ki Deputy Inspector General of Police actually madong gigum maraj honorway. Speaker me parliament. Actually ma gum maraj bene kono too. Chief Justice, actually, Makumbeli and Futier. Chairman of Public Service, actually. Permanent Secretary, Ministry of Education, actually. Makumbeli, Nyapa Okelo, Keti Lamaro. Permanent Secretary, Water and Environment, actually, Alfred Okidi. Permanent Secretary, Minister of Ethics and Integrity, Alex Okelo. Gee, I don't know what did it down. My ticket to a dog down or no.
ene chilma no yam wan waner no nigi lo gitu twaldo no ginu pake en madong gitor kamente mwa pier bor wa bichel eni giren achilo no ginu pake dano weng no git but duogo en mawan wa duogo bene eni ni mepedo speaker of parliament actually chief justice actually deputy inspector general of police actually permanent secretaries mapol bene no giti actually chairman of public service commission but actually you know eni ni meru tako tuo dog dano ni ngo madong tika time dong pol kare do no dan tika dor dong la dit ma company ni beneti lo chewa la dit dong mo chako dong tika favoring do actually ke kan tika timu but dan pengeo in ka ini tiuti ya da mai tiuti ke tiuti ko tikinen mabe in wanga yero malo wanga ini yero malo ci man mier wan po again ci don waber ka lo kom daktare waber ka lo kom lu ponye ci anda mera do kom manda me wachi Ikare ma Uganda no independence no watigi districts PRA we a beach ci kom district PRA we a beach districts aboro district commissioners e district aboro no belute actually in kenet kom Jack Duan chaka kompero gi district commissioner igene kabale kai karmani nongini kob end up itung moroto you know ati no gi dar mapol dar chalo Wilson lo taragi Ikare pa min enini dong dan chalo gene go ago reo dar chalo peto pohagi but en mabene go dugo kadi karpa musebene eni bene beru to gi bene Timoni Langoya, you know, the commissioner, Livingstone, Okelo, you know, Timachalo, commissioner of lands, Uganda, you know. So no down tie, no down Tima Paul. Ma kari ni na ko kindaro igini tujuma no beru permanent secretary beru ngo beru commissioner ni petie kidgin mo magi penye ko gini go timo kidgin mo marai. Dano weng no gutiyo gitija da pego kwalo gin pangari mo inaro so no eni nitie lu choj mano talo o kot pa bita gi Jakayo Petero Chirigi Cliff Lubwa Pachongi Okumupa Lukobogi Manu lu choj mago yue kaini na books ma professor kot pa bita ho choyo Song of Lawino, Song of Ochol, Lacta, decolonizing Africa, religion in Africa, Song of a prisoner, artist, the ruler, which you chose my Paul. Inke na mtalo Jakaya Petero Chere professor Chere beno cho book ma Paul. Acham tona, my ni book ma professor. African indigenous education as practiced by the Acholi, urban geography of Gulu, Acham Tona. So all these you know one what you get a poll ilokum turo dano chalo Justin Rob gay Jano talo John Latigo gay man la gwe deal mo yek kar chobio no ti Germany Batman dange anyang dong ni udugo dong ti Uganda dano talo Moses Oloya ge kom kar ni lu gwe deal mategu chalo Robert gene udong karage wun wi upo Judith Aya wun wi upo Judith Aya no yam la ngwe matega iti nana so no one what tie kawa dog makerere wa dog makerere peti karamo Uganda kai mago producing guild presidents manna mane karpa chuli para chipping on ning wala chili wa no na de makerere karwa en mo anu ti makerere madong mo ibiberu guild president wala no warong go bayare mo ke but mo beru guild president dar mo kene igni kaga mo kene go neno tela I come chigu guchimo en
the first guild president ma agi actually enober Alex Latim. Alex Latimo Beru, the first guild president, ka ingedong, o laro tuno Beru guild president, o pi o loyamati Canada kujo Beru guild president, o gao tuno Beru guild president, Norbert Mao Beru guild president, James Opoka Beru guild president, Dennis Okemo Beru guild president, Dennis Oneralero Beru guild president. So ikom egini dutu kadong beri ini medo giluo mukene. Anyao nyongi mano mati Kenya kuja beru benegil president makerere. Will brodo wo mabero beru luo beru gil president. So kaini luo mago beru gil president. Stephen Kalogitho ge, Susan Aboge, Joe egini wen go beru gil president. Angwen tigiremo meluo. Apa mokere go beru Lotino Acholi. Itika naro ne. Kairi naro Uganda kan wabedo. So far we have had only 9 leaders of opposition. Leaders of opposition wayam gamete me Uganda nong Loc Ken wabedo gene leaders of opposition go bedo giti gera bumwene ken. Ikoma bumwene adek wabedo Acholi, Alex Latim, Maurice Ogala Tigo, Beta Olo Chan, Dawidi Chengi yam. So dano igini wengu biro chili. Mano kagingu kilka law. Magingu wen the very petting a remo questioning ne leaders of opposition in weng uno pegigina pin. Kagingu ka law dar weng wang win. Inano. Tell police. The first inspector general of police mo beru machol ngan machol obedo Erenayo Riema. Won Geoffrey Riema la way. Dharma go bedo you gine imuon. Wacha oge brigadier Perino Koyagi. General Tito Kelo gi, Basilio gi, Paul Lokegi, Major General Julius Okeragi, Brigadier General Jegerani Langoyagi, Lieutenant General Otema Wangi, Fred Tolit Foutier, Major General Tiko Lum Foutier, Major General Francis Okelo Foutier, Brigadier General Lucy Kidega Foutier, Lucky Kidega Foutier. So one more thing dano. Kajuma Foutier Moon. Majo egini weng ka ini now ko tiki peno aramo ye. Kawa chero dharma go bedo politicians. Dawidi Chengi, Dr. Martin Alikegi. Olaro tunu ka no yampo no chwak gi bod lobo ne. No kona chulu producing the first Secretary General UN no kono age actually. Yigu maraj politics make come ka Ikare erunu. Oweko enpo no chwak gi gangi. Kono nong chwak gangi pien erno ti more popular than Kofi Annan Megana. Iti nane. So kadong tuma giti wako kuja medong giti UN system or in any international game. Daro watie mangi wanwaro mumuju ne ularo tunu giti mo wanwaro mumuju gi. Ochira di mola gi. Nen ngarimoni ni o wale lok koma di mola oberugi farm me ma the first combined harvester in the whole of Uganda onoti farm di mola. Iti nane. So in terms of farming, uno been one watie adimola ge Betty Bigombe ge Betty Akejo Kulu ge Danu Chalo Obolo Chola ge. These are famous politicians. Obolo Chola Karichano Bero, the chief whip. Ikare mano tigine in the 80s. He was the chief whip. Obolo Chola no tigi low farm Kampala ma Danu no ngene kabiru tuchu. Obolo Chola and company advocates. You know, Danu Chala Lipayo lawyer gi, Danu Chala Eric Lakidi gi, Danu Chala Tiberio Kenya Tuma gi, Danu Chala Semei Nyanzi gi, Danu Chala Henry Benjamin Obonyo gi.
manu no da magi tek pigi tipi pibi ni gitigi profession gi ken but dano no matek makago lo pikara dano no winyu chi lokom dini nen ana wajo ni chakigi jana ne lo umge Daudi Okelo gi Jildo Irwage gi bishops mokene igini duju Bishop Ochola gi Bishop Benono Mwangi Bishop Gideon Alan Oboma gi Bishop Onono Nwengi Dabben wano po dara Tell Bishop Gakumba Johnson Gakumba gi inaro wengo bero Bishop ya chuli ruide chuli ma don ruotamo wet palawi payera ma eno bero wona wich ruoro liame o ma tiak ruoro gwok me pa dibe ruoro gabe la buo me pa jule ki lupu ma don Uchira di mola gi Wilson Lotara gi Eric Lakidi gi dar ma pol mano giti kabero ma pol magiti uti ma tera deda chi aratamo ni miro dong pitin dong wagir kanya na chawa tika chero were ichabit mabino amna tamo ni miro wanen ngo ma bene dano choyo online kidong bene wayubi kirme mede kwede during the week Jimmy unu witiyo menano kirma warong mede kwede wanen pangeo for next gen pien competitor no sad news gena omen madam man notikabale community we just fainted and passed on tidong pangeo kiradong wabiberu gi yope kwere but I will try my best to coordinate with you and I will see if I'm online at that time I will be there so anamero for ne tutual amero for dar dijimagu winyo OTEKA tima Paul Lutera wa mir po bet ki to chwin Lutera wa mir go wot ma wi tek Lutera wa mir po wot ma wi go kulu wi dok bene pero e mana ro tiga timeni mir po to chwin daro amir mio dong ma geke la bola chel li brigadier Perino koya oto gina ko mo ka eliba chel mi amungwan ge piera bero no ni de piare wa big me du machel no tamani Ikare eno no lieutenant general gene liele lokejo no tigi mo adi no tigi mo ade ha ngwen ono ngarmo ma nero lokej gene lieutenant general lokejo Ikare no be para mo ngene ni gwak lieutenant general lokej gwak bibedo mo bibedo lieutenant general kulo Ikare chari ni ma brigadier Perino koyage toni General Tito Kelo no kono ti major but General Tito Kelo go be down da general kolo Basilio Kelo karma brigadier Perino koyato no kono ti lieutenant no ti captain but he became a lieutenant general. So, one kajum pero mo igini mauti me mir pichunyo to tual. Mir wan wa mette machal lutela mette to terbo dan wane. Dano don. Mir wa mi gen bodan wegin gudong menero ni. Digi ma egin food giramo bedo. Ma be, giramo tiyo tij matek. Kago jinyo komgi. Giramo tiyo tij matek makaro dharma magubeda ngechi. Tienka iri nero mabe no dano chalo gene dano chalo lieli lokej Paul lokej gini. Hili lokej kano iri nen eni mua biar no tiki mua deha ngwen. Gono la tin mo matikin pajo mo ipade kujamano umo Loc Kenyo. Ma vede nero ngarmo ma pepe beru gin mo.
So kano no Ikare en wanung tunyo do to wanung po timu gino cool. Uno ko dan chalo lieutenant general gire locate po no. So one mir pichunyo to ko mir wa mete ki telo daro mir wa mete ki mao ching lutero. Mai mir wa mete ki wachi gini gin pir pogo bet ki le wich. Gin mir pogo bet ki to chwing. Ni digi ma bi bero ma be. Ka gen guti ma tek. Kagen gutiyo giti ya da che mirwan wa kwe lutela wa egini man gena tehawa mege egini chalo kirmanen gino wajo megina neno wajo ngara cheli kinune no wajo pi mege mego mo chalo mego labeha au coin kadar magiti gulu no ginge mego labeha au coin mego labeha au coin no daro ma chung pi kwan ma teha de da Mego Rosalba o yua hagi futi come futie. Mego Rosalba o yua hatie. Mego Lucy aton kobo gigi kilu kunkuya man mege matego. Mano kago lore karcha ni Women's League me UPC. Gino no gilo ma dan tu ginan ni man mego Maria. Man mego mamiru gi win Loc Ken. No? So, kitmanen mega chelo wajo kere eromi o pio gi, you know, man megi mano mi gut lo matego chi wan po ngeo dano dichu magutiyo matek chi ka dano tigi, you know, dano mogo magutiyo matek magin miro bene gi kel nyinge miro wan wa mete ki wajo kilo teno wa met pe wa ol wa nuo chi wa nuo bo lutero ni wun miro bed ma wiu tek wun miro po kul wiu pien dano ma bejo yang gutiyo matek pigamente gutiyo gi da pigamente gutiyo with integrity gutiyo with honesty Chi one year le with poma wa pigin mo. Kaya ni duwa ay dini one wa tigi down. Kaya ni duwa ay civil service one wa tigi down. Kaya ni duwa ay daktare one wa tigi down. Kaya ni duwa lupunya one wa tigi down. Kaya ni duwa ay industrialist one wa tigi down. Kit gin mo kay ken madano timo one wa tigi down magi waramu mojo gi. Ci ana mete ana gi kakany ana poe wuntu twal ana poe dano dichu ana poe lu win wa dichu e kaberu dichu ana poe Beretwal professor Ikelo vidana Loc niang ma beretwal tin pian kenano fon matine mi borlwa unyo tiar vidano ikid ma department ma pare ma acholo tio no ma put giti America team ne enene oloto mi otak twin ball Lotino matie ko bere pursuing department egini weng me beru gani ngad mo ya timo an men pura ramo timo ne ma put pe awche ma bo kwa walegla chwechi o ugo activo pa ko me en ko ber me coach en bero tragic news meti wa Kenya bana kon bana bikar wa ile chel kachenen o chame tele Food Luramoy in Pube Wachua Genamo at the 12 Radwakong Rakel in the bar, Pian Kebi Wachua. Well, Jack Mujo Luramoy any mono, I can near better. Peer attack. Julie. Nyok diang. Ninge and na muting again. Okay, I'm muted. It's so that there should be less interference. Mala la dirt and professor no take a lock. Kidam can wing no take lock. Yeah, man, mute a mo chilo ram. Oh dear, no put pa you pen it abi you my bed, pa be rare, pa be rare. Yes, chabia tanyam. Na you were my bed. Karo ye ma baby nge ba kwe ma aki ye ka me ma when no ti ye ken yeah I'm here for Loc down when panelists down when magulo opportunity that be to I'm here for professor for be phone ma phone
lok ma en lok dan ma duong no nge dan en to po nge dan ma duong kiti nge ni kira ku be de wa ma na ni bir ka lok pe ni ali chawa chiel ki ni chukulu en to lok pe ti atu ma ni ti dan duong duong mo so ano kani tama na mera dwak me professor ni jimi ma en ti ka wa ni mi obeni ki choyo piny pe oni mano ki yinya ki internet ento ka book no tie ma ki choyo ko wa bana nyo gwak nyo ki ramo konyo kit me printing et ki chala ki pore school wa ki fonyo ke lo tian chalo kwa ki chwalo mo chala chiel chala school ma la logi se kama the late ulanya no kwani primary school kono no lo tian ma ti in that magi beru kenyi no inspiring ni ka bedo eni kwana eni no la tem minyoni no bedo keten ci do kwana do ci ado bedo MP nyo bedo speaker of the house o nyo kiten nyo be doctor no kwana moni be ki yugo kenyo no lo tiano gina lo tiano gita ni o e no tip mabe oni dong tiene pe kana gwa be ki yugo in a movie gwa kong dan kong niang ka da anga manga ma la dear professor o log ma bet to almero tama ma chiel ka mo wachi recommendation atawni gine no ni otime ento no kano ni a pen ma pia chia la penya ni ma riene a mia fo el hun lo ti apala ngoya Joyce woni Robina bungus a wachi a fu wu kidong Joyce fo to almen narrating lok Jimmy mama banu timo I community oni pe kia no mama ti ni kir ma dir da mabe gwa bun be lo ti ne maner be gideon ti kumu bun be ne o ti akon dani community ka ma tek kon be be ni kon ki war kwan ki ken nyu ki war lega lok me lok ki dan ka ngar mo ti ka lok ki di bun lo ti eni ka ngar mo ti ka lok ki di winyu be ne mo wa ti peace I winyu ki tu gamo ke de lok tuki kwe kom dano ko manu lok matika chua chwinga to kene tuki ber mabe and then I'm better ki to kind of car my large food pa winyo ni wono da ki ngatu mo yo yer ngati mo manyuti won be na car kwanya en kin chwin manu baba wono tikere oti popane ken dan and en ti makuma no ki waje ni ikwo imia pe tampiri keni imia pe tampikuni ni o nyo atiki art nyo atiki ngo atiki gen nyo kuma oni e kitam mi ko ke imi tamni aromo konyo down ni en don kit ma ini cha konyo ke down en be in jim ma mi be bini iye ka inde itam piri keni gigbe en kama inta ila wala ni kikan en to ke tam pi down woni loka jimi time ma pat kira la de Robin gan Joyce furu way ko bete ni la dir mu la ngoy way ki Tanzania ni la chwe ka wa kwana ka da abi yupi ad lega ti be la chwe wo gwa kien tiki chwin ma be chwin money man ti chwini de kile kan ko kile mo the intention within you to help others any materializing and we are tin ku be watika wa la dir la ngoy kadi be la o ken Justin give me vita from ke ne ano mod kita ku chao kede pien oni mien ken Justin ki mien babana gilu megu so arti ken jo magu benefiting directly ki en be twin matie e twin o ken Justin en be twin ni me konyo dan en we ku be tin wa lo ki nye we nye ti malon nye o char mabo lutia ti ni la poni e mo grati tem wa ni ke pe tam pikuni ki ken tam kiti rama lok kre ko pag na to kene ye ti ano mere ene lok ti ma ento no la penya no manen cha no po bugame ku beti waramo postponing it me chabeta nyen pian wa lok com professors doctors kora nga gi wen ento po wa lok the struggle they went through pian ni Imam admiring ni imia bir doctor you tanki wini imia bir doctor ento no tie jimi mon ma in pe ram kar ki
So dan mo kayo ma chal ti doctor chal professor and question la penye na bi mi bar professor we ena kita da niang en la ten padibe nen chal padibe nyo madipe en ko chak ti after wa ko no school mane mano pa na ye war nini ko na war nini unyo gwari ubedi dikal mala professor no ti dikale oni ti la ten materi ka na ji ma kuma ti wachi anda mi abelke jomu kan ti ma pegin tiki pego na gana kuma kulo unyo gutiyo na ti la pena ni nan cha pe game to this week tin ramo ti anyi kita mam na metu ne manak be ti la ti nya ko moni kai ma dano ti Uganda nyi ko anena ma ti ka kwa medicine Ikare kono ya kono is one of the medical school in Uganda kono o chwalo be duanne o lego dan my community kan tie kan lo America ki Uganda magiti ka chulo latinya on school details ne ger ti kamaleng ani pelok mani ke kana kan dan ger ti ka kan ata no cha ko ma ka te in ti jim pabi meru madum ka professor amu gamane ma pe dak wa ko ri ti twan ti be kono professor amu yupone ti gama la pen oni e chamia tanya ma ko le pe ko ti twan wa adwa bor jibi Beretwal uno neno jomo chako bure matres ne bore foni. Because people who chako nyore kino kan. By the way, Vodafone to Uganda. Vodafone be Uganda ba? Ba Jimmy we kan ngol di mana en la ka bieta ko men la mo ayo wa kano yang ki chak kir ki chak nying Lotino en chalo wan ma ki ai ki ya kai ni ki chak ni ai ki ya mo ni ki chak McDonald's mo ni ko ki chak ni pian pinwale ki Paris no Lotino me Uganda di wen ki bi no nying ki bieta ko that is how pian da an mo Lotino wa buru bi bieta ko and then only data from the word in the Oxford Dictionary, tell border. That's what data from no, they're talking about a mattress. Border is a form of transport in Uganda. Yeah. So La pen ma la men Wabikelo ne la pen en kerbet professor bigam ma kakamege oloto per ter bene wa yenyo oloto pe jomo kan kama ramano ci la pen en nene wa diro ubere cha bet manyen marango be cha kere ama put ben ko gene la men wa Robert put pe ya go wa duana mo kare kolo che gwa be te ken jo bore veta pone bana be wa che wa la mera ka bene kare barwa kan martin a win mega Yes, Brother Jimmy, vita form. Weng mamet tian bela tian kwan madong punyo tiar wi akan bene chiro no ni kong dong bedo morwa absorbing ngom ke log ma professor logo nyig log ma bejo ke jumu kano weng wuno weng panelist logo weng log ma puony ma beja da eno ni dwa wan ikuo ma ngara chiel ko kere chala an ma jemo time in the 70s ngeja petie ma tutwale e bere chalo tiano ma god mage nywalo gi kam ko be ko do ma do eno pigi nge history ma megwa actually pigi nge tera ma megwa wa tin dano tie ken mage tikwere ne pigi nge beyond maga mental chaka kwere pigi nge nga ge ma wa ke kwanyo loj pa min pigi nge nga ge mo kwanyo leo loj ki baro tara jone ene weng do tiene ene pigi nge gin mage kelo ene ne gin ma pere tek to twal
mana mira dwoko poj bore professor tam ini ikeri keri meneno ni ki dwoko wi dano chien neno gin ma kubeti ka time gang gin ma lit tutwal lutino ma megwa ma gitie ko bedo gi luoro bedo gien machalo gien kaka lep ka ngat ma dong ti lok kede winyong loko lep marach loko lep dong ke loko lep achuli inong kwana chonya ma makonye pe ene piti kumeno ene piti kumeno mier chaka cheng tien gin ma professor loko mier ngar chiel mier nene ene bedo ka waka pien wa bedo ku teka madong department ma papar weng bedo tie gin ene matin ti bedo ki ginyi ene ni mzee mo yang ke gang wa wer wen ene ni dim mano tiga geng dano me don yo me in me bedo ki kero confidence kuni o gen koyo iwene o gen koyo chati kulo duro go ko ye lo yima jola moy kone gen no tena duro go ko rolo para tore lwen kulo cho lwen ke mon ene kumberi kare mo kene tiga lwen ki lo tena wa gen pogo nge te kwar ma meggi wa gen pogo nge o tega ma yang go bero I wi lobo ma gen pogo nge enene dong gin ene wa chao kelo ni wa lo tien ben go bet ka wa te kwar ma meggi go bet ka wa ikom grandparents ma meggi ni an yang kwara abero ngade an ya dana bero ngade an ya gang walo dir ma ko man bero tie lutino eno mier geneni ki duoko wigi chien kari walo dongo mukene bene gu dok gu ngeni gin matie matin gi tiga lone gin ma pier tek tutwal mier gu bet ke waka ite kwar ma megi lep ino magi luor lone ni luor loko lepi pingo yin ke nyweli gi rema ngo matikum ina digi la tela ina la mak mach pachuli wak dan mukene magi lubu kuwen beri chala menyo ngwen bino kama machi ye ka inde tiga nego machi no pe mir lo leba chuli chiro ngini mir ge timini ni manyore ine ya chere met neni inego kaka ne kekini an ene mati ne na ya mati panea migo mono bino kar me kwanye cham keken ka kar me do pe bino akolo eno cham ka do bino pien intiga chere konyo ngar mone ke tiche chalo kae belgene ibi chere kae bela duka chiele dokker gang nyo gien ma ini bina kae ge bel ini ichere onye teta ndar kujeni kuni ka ine dok kae en beli ikone adira kone nywal be kone ingo itiende cher kede chimegene nong tiko bino anda neno me awe ye amujo megone o awe abina tiko der piri abila leo tiko der piri wara gila kwa wara ge giboraj diga na ye diga dugo der dong nono ene bene duogo wa gi mana anen professor lo adana mamen mama yang la reme mo ma pier te katiga bino gi chao ge moj wini me chane jam abila leo tiko der piri en bene no gam ge kuja ni ngo ikolo na to wa tuguten wini wani ter kor mo jongyo ikaka ge rudana mini mir an ter bolo tugo ter bolo ira ngwa idibu kuju jone ge moje kwanu wa chungwa nen ge dog ling gene to ge nyaro gene gwa mu kene ge oja ge ter wo dog lum yom chwin kirma no lo dirwa yange ti kwere udiro chion en mano pen ru ene no mego tiga rego wanno tiyan bene cerka rege kirinyim ene kirma ponyo ge we bene ena ci kom beri ni ma wando watiene lo tien wa ene ni wa ku puony ku nge gin ma yang wan wa puonyo ge bar da wani wa bitimo ni ene wati idikale ene wang o ene me duoko jeme manaka yam kwere wa ada wa kona ngage lo dir ma yang ma chon mogo berotie wa gen bene go nge te kwar pachule lo dir pachule ngomo miero gen bene o met wi gen ko me chule en ben mala ben dan po be la kula wich
Dan ko bela kula wijne an ka bi ma kulu wiyo toga giluno chone chiro ma chol bir chal maka enu kwanya ben pa dan gere yang chamo kono ge len kono ge ngapa nge mi ros go nge ente no ne nyige nyika bi ne pa chi eno tiena mako be gi tie do ngiti Kampala kare wa gang wa ke gumwa gulu ge in la nyure ma ti amier me pon la tien ge le mon ge kane ina ti ga ne ko ka ina pe wa lo tieno ngeo be pa chuli lu do ma yangu bedo little grace ne no lo adimola wana kwa na secretary Kenya adimola no tuan dano mo ma yin ke ne mi tu gu ngom ka morna ki war piano bedo dano ma queer dano ma mul dano ma ke ina nano very presentable do ko logo pede noa ko loka ena lo dir egoni dano ino weng mano ke gena enene no mier olo at least ini nge nga ma mo a ki area ma megu ma dano ma dir wax indi ma ter lo en ki dong ma dir wax in ben gi nge ka gani bet ki moj be ka gani wax pe chon wat bien ka ini ben ki moj ma ka gani chala barwa uryang ye lo poye ma chula chul bo nyawa ka wa chul bo wori uryang ye nyim liet kala mo kwa ina te ka ngaro moje we ngare ne aga ka man yana ka ini pe wa ge moja po nyange kar pa min anko la ge tuwe gomchi ko lo liel te ka we nguleng wa ko kar ge ngene nya ko o road block ma wa moj ge ngo ka in lep ne non pe nge ge mo kenere ke kir ko mbere winya ngar man wanji ini tiga lo lem no kere ni ke cher ga lo lo dir enening pun lep lo tian pala merte Kampala ka lo ke nga lo le mon pa be gam lo ke awo mier pun lep ka na lo ke dano ka wa kir go mier dan lo kere ke lep ke lo ke le mon pa be lo ke ri do ka mier no lego gimon pa be mier lo ke lep pen an ke lep gimon ma ina mier no ena yo menen ne ki kelo wilo tian nyang wabiru wuno ga waka te kwar ma megwa wabiru wuno waka ikirma lo ba chwe ga wan lo ba chwe wa gitwon mung mo ma dir ma wan pa wangeyo we are really blessed cho mer waneno ne wa wego je matie ma ko bere o kanego ke kelo kama leng jomo kana go bere Kampala kenyu na ga yama pen 90s do tiana chulo no tij madua da da ne khilar ko tero kardan wata dusa dar mo mier gi poge pe gi foe no go to lu tiro ma yang chalo de late moro Justin Moro district administrator me gulu in 1988 pin raja de da bi no ni chiero wa kam lu tiano pe hoti e chanene ene lu ka gi gen manen Christian lo ni pe ga ngo ma no dano no dia pilagi me kirgum pin raj ki chielo dano yo an ene ke chielo yo para kono raj ko dana ngweno to driver to por to koma apila go chor gen brown ge met dero yo those are heroes pengo pe ke loko jeme igone bi gombe ge ene go chiar ka por lok we di lum u char wolta ge makiro ken tamde me pe dugu those are challenges ma sacrifices ma they have made men ne penyo pie ma begang chi professor alamero do foj bore ki panelism ka no wen me go season pe kan adwa foj barkat en pe ki dan mo kan ne wen makom gi pe benat berange ne ko pe ka nge ne kan tie romo ber mi lok ma mege ma lok ke heroes ma megwa ma en por kar mo kan gwa nge ke gang kuno je ma pola de ma anan lego ni pe wo we go to ga ter chalo bol ma tiga to wo we go wi kar wo yen wana ye lo leo pa juma dongi pegane lo tiel mo tiga puonyo gi in gin dok di ma gi be lo leo ma wan no bere mo pege
ci mi yar wa neno ne ma ene ki kubu bere chalo ngwet gene Really? magi kubu en relay chara ngene chawaraj atamne ka geo ka kan long mo kan no mapol tie enta wabi ku wiye mo kan chabien manyan ana Sabi poete naman. ko jimi mem kelo wa kar duju ci adek me nana ne tar paluo bertie viewers duju adwa ko poj buru un me kwanyo kar wu me neno ni obedo tie kwedwe ci adek kar me covid ne pe yot ente no ne bundles man manok me kero ne wa poe un tu twal pere yen weka bene wa nywaka lok kwedwe wi yamo ana tam na poete twal Beretol on for matek alamin wa ini winyo ki ire ano ka wono joma nong tamane lab dong bo logo ci dong per pe bertek boru lab olto mer nene olto gene baka maro lab actually la warat motikan walter lam ma ci bier mu kar wa beru da bier mu kar chani wa beru ke nephew ma mege show Dr. Chai Chia go chimbot Walter Jora waya ober ke dan ma pa bor ke ya mana nga chia waya doctor cha bien bor ya in non kare cha ron golo dan no wen no waya awa in tem to wan wa tio kan ge chet Walter ke na mar ke Walter era be gang ma me ke cher gang ma me ke woro tino me ke lo le mono rima ke ya ko mati US ka ni lo tiano ma me ke pong penge o fu le ba chuli kan si leba chuli kai ti Walter berchalo wati icharo wedi la mo kuja nyo yo atia kuja waloko leba chuli ken mai berchalo no idio mata nya leb ka ke no ngan man loko leb chalo boraka ene ano mera yenge mer chet bor Walter chet bor deo akana a chet ka no ge waloko leb miat bena ke loko leb mana ina iti Kampala kene ka dong ke gene wen shimanyi go choli kono ngage ibi paro ga wala wacho tiye but you makane o bi mer ke you be che dek manyan pian la pen ma la mian wa pen ke professor la pen ni chero kwaro kwen ka Dano wal mapol. dan mapolo we chi nene o to in meti wa Kenya ka chi ti ngech madare lokom ngato mo ken mai nen wa waja nyo wa ken no po wa nye iramo chero i page ma megwa itar paluti i kero comments igni wen wa ngeo ngat en o karo ke per mane ni wa still he end up achieving no ma timane met ko meno bana i romer na machima megwa i whatsapp ma megi chi i cho bien borwa kan direct wa neno ngo mati kingar chi mane lo me books muken chalo mo wati tikel ma char lo en obero pien ka gima Lotino Acholi o to wa kubut wana chero malo ka che tamani wa non copy me book mo kana ma che itiki copyright me book ene waramo no kar me kubek en chuban wa char buka char wa ben dan ma polo nge che en wa dwa body meti wa Kenya pe link engagement me do kar me tikere ne kubu bien borwa chuban no kar me chwalo cherwa ko bene winjo we wana no wen olto mer ka twerno ke yop gino betialo movies madana nena tama pe ma pene ka chenen Better ruban 12 yeah. ruban be go mukije komwa wabino kara wa yubu gana wan do ma chalo movies pen ngoma wa cha ta palo kaini pe be girtien wana ken me mere ne me yar na mere madit now lok duong chao chero but inga gana ka bedong met gana ka nong ni juba ga cha rong no ko ken ne no chin no pe pe no nong wa ngom wa ti ka pe pe to si me dolo dog matin amia talbot panelist ngaro mati ga ma wa me dolo dog matin chi wa no angene comments be no wa chin ne no pa ngoma ne no ke jo ba Yeah, arna tam Jimmy arna tam ni miro anaro comments ti mabeyo mada.
Ci Yeah. dong pange ona tamani jemma beju igi me comments I weng ka angeni ini romo no yo weng keru ka chel piana nero la nyut ma bejo ma pol ning dano ma pol magi choyo gi benetie ci dong ana tamani no mir wano igi ni wa mete kwede dong I chabet manyen ki dong pen magi peje ni ada dong kawa ci da chak tamane kumbedi ci dong chwale wa karo diju cha tamani enini bene wabigamo chabet manyen wa tet bene bot buluwa bot jowa matero ki boni bot jo madoni wan wadon bene ipol kar bene gwak wadon ipek makaro ma pajumu ken magitika don kombedi ci olutolu ba konya wa chero wa meta nyim wa kwani university wa mede wa ticket ma wa ti kombedi ni ci don powara mater na wen kombedi ci ana no da tamani ya jo ken don ram gam ne ci wa gik ka kan wa re cha bet manyen wa med doge pieri cha ken bene jo ken iti but lobo kamu ken ma no dong chawa ne do chero kar dong ma para ci dong ana poi to twala ana poi dano dichu ana poi tam diju magi mio ngi ya chili bene karcha no gi wajo ka welo biro gi jolo welo mabe ka dong welo do bero ma do pie maro pi kar mu ka no gi penjo gi ni manen ka kama iri gi ni uru muojo ni ngo Mira era no kit ma gingeo kama iri agi gingeo kagani gingeo lutu bien Ikare charo no daru gene kumero gipenyo in kan kama iri agi ni wuru mujo kunu mujo ni nga bien muj era no obedo identity era no kit ma daru ko kwede ka indi winyo dong pa cheva enini po review nyoro la gweno kwio ko jali nyeri gi ko madidi eno no nyuro the military power the military might bin Ikare chane ruogo organizing a very powerful army for defense bin Ikare chane no ka ini pege powerful army no in pero maintaining kingdom chike winyo muoj ma agi jo bot jo panemba bana gi kwija ini tu ingere these are militant these are military people itu ingere chot so kagi penyo no ni wundi kunu muoje ni ngo gitu ingeo ketuo gitu ingeo daro gitu ingeo ngo ma wunu value ngo ingeo chot ti dong ara po itu yeah donc kero wini waje comments wa abinano ne ayubo comments ni wen ke dogo in matwal comments mege abe gorge yo kachiel chi kero bicha kere chen chabet manien no we no wa gam ngo me choy comments ni nyo ti dakla pen yo dak ngo mer ke mere dong we mere wen chabet manien comments ma bi dong wa pe so ngaram putte ngama mer ma put pe ya bol tal bola men wa Joyce meter wa chin ke melega pe muko pa professor ana down ling okay dong pe bala wondong kagen yin meti wa kenyo nene I share subscribe YouTube channel pian ga weng ti kono foni ni ma tiene weng theory puti konti kore na kore me chabian mo karo me mo karo bene tie weng so mo pudo po chero bo men wajis bien tel wa chwin chi wanan ke me dolo dog matin fa Kakar professor kong da ayile manok nying muko ni kong da wa kanong nye wa kera ne lega nye Robert sabimana nye Robert okay choy Robert maramo lunga pian ramo kaile wa yeah okay de walego okay so ba won waru ba matwer du si chaman wa bini nyimi me poye in pijemi duju ma ini mi abotwa wo poye pe ni ana matin pe program matar paluo oberu kwero wo poye tar paluo me keliwa lok mabejo chabet puony mabejo mada makonyo wa poye we wa jiri mukene ma no dong yang karo ki porlo nyoro wa do ko be mer wa mere kwere
meno duju wen wa kere puoj apuoi to twal pi umen wa professor mimiyo puonj ma uramo itwa ka bedo duchu wana lega ni ini mede ki miyo ira ngec iguni wer en beno mede ki puonyo wa kara duchu dong bene wa ligi pi Acholi Heroes duju ma gien gutiyo tich matek mada ilobo ma megwa i Uganda wa ilobo Acholi bene Jim ma gien gutimo gi kero gi gidiro gi mabejo weko wan ko watika waka pige walego ni mukena ma put gitie mede ki gwako gi wek gien gubed gumede gi puonyo jo mukena gi jo madong bene ki pe kwedwa kienwa kany iwek go ywe kuch me la benara ya man bene wapuoi ngec mukena duju ma ini miyo botwa ma pat ma pe waromo kwano nyinga chile walege ni ini mede en gi miyo ngec eni wek kara duju wa mede gi nywak lok bene wa luak ma duju ma giti wako kuja ma gubedo ka neno watin walego pigi ni mede gi miyo yor kome mede gi miyo taji gi mo nonge wek gen go mede gi no puonj kwedwa kachiel gi miyo iwa puonj mukena bene kien man wan duju weng watika puonye kachiel wek jimi ma yang kwara wa gukero piny pe wijo wile iye man duju weng mich eni gi ngec duju ma wan watika puonyone kume pien in ruba ye miyo bor wachi wapuoy in walega ni wek obed ka mede kara duju donc ko wachero ka loro program watie bene gi to chwiny pa muko ma megwa ma kwono rueny ma ena nyek luone Robert ma news obino tiano ni donc wakero family weng iching in ruot ni jing chwiny gi pe man mutimeni jemi duju ma yube gi lok mi luoko kome ina ye yubi imi teko bot family wek family gubed gi tek chwiny bene gubed ni po maber pi Robert ikar mano en puti kwedwa kany donc waligi ini wek eno chero ywe gi kuch ikabedo ma ini bi yubo ne bore cha man bene ka koni waket dong iwek koni cha me neno unyo cha me dicheng juma fudi donya ye ubed maber porki ni odo ka wan wabir wate cha ber no geno man duju wen walego pi be pa wori Yesu Kristo rodwa Amen. kisa parwa Yesu Kristo So, kina mama palba. parba kini ribe pa chwiny maleng obed ki wan duchu ni ana mape utu amen Foi tutual ya, foi tutual. Berutual Yes. pemando kelo yub ya gir me yub matin in me belo wa ya chere wa ya gire project and but in nene alto sharing video about you can we bego no ngait ma in no tieni pemando dolo dog me ko matin de ja kamala o ma ga won dara itcheng ader menien ke yub mo kan mo bien nene pe ken yub mo bien man wan jometar balo project and but Jakamala. Thank you. Bye. Kamere baro bella jo. Kamere jo. Kamere